itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi 2024 Remera uza kuba ufungura ino stade ku mugaragaro ku buryo bweruye, ukaba ari umunsi w'amateka muri rusange. Ni umukino uri buze guhuza ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya polisi, yose akaba ari amakipe nabango nayo ingabo z'igihugu. Ikipe ya APR muzi ko ibitse igikombe cya shampiyona, ikipe ya polisi kabitse igikombe cy'amahoro. Aya makipe ni amwe mu makipe ikoresha umutima icikoresha amakara bakakoma bahamagara bibagiza ko phone sesa amagara yumamagaye ndagaragara nibaruko makatifu badukora izo ngoma muri biti n'igiko kumurama rwanza nizo nikazi bikoma sikigendana nawo mabica atagikoma muri ngomba gukoma nkori ngoma mukabonera muri koma aho ni cyenda riraho umuhungu avuye matantamuye muri isi y'abakomeye n'abarozi kugahigo ka polisi umuhungu yasize ubusahaha warupara ku mutwe rusange. Kugeza ni umukino na amateka n'umuntu nkatwenda nabana cyane ndabanze ariko muri iyi game ndafata ko usyo byose ndabona ntari barutse birani mwana cyangwa bakikivuga nkagihana gufata iyo beat nayo mabit maze utarukuye muri kata microphone ndafata ko ibyo babona wabifere byose ninde umeze nkaje kugira ngo ishimwe rivemba urakoze cyane. ninde umeze nkaje dikuyerera kwimihana ngo namwe mukanangaza nyuma kuvuga ko equipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR Football Club arizo zigomba gukina uyu mukino, nyuma hakaza gusohoka ibiri officiel ko equipe ya APR Football Club igomba gukina ikipe ya polisi kuri no munsi mu kanya gato ku isaha y'isa 11. Navango no munsi abantu batari bazi igihe uzabera wamenyekanye hashize iminsi atumenyekanye, ni igihe gito ariko ni igihe abantu bazi bishimiye ku mico bitandukanye bigize igihugu cy'u Rwanda. Urebye aka kanya hari abantu twita ngo ni n'urubyiruko zino aba youth volunteers kuva mu bice byose bigize igihugu cy'u Rwanda bagiye hazi imodoka nyinshi cyane, imodoka zirenga 100 utabona umubare. Ni abantu benshi cyane rero ku mico bitandukanye baje binjiriye ubuntu, no kuvuga ngo bigendanye na gahunda n'ubundi iriho abaturage kuva mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Rwanda, intara y'amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, abanyeshuri cyangwa se n'abashoza amashuri bamaze kugenda bahaza, bamaze kugenda bahagera, benshi baze binjirira ubuntu kugira ngo stade nyine buri muturarwanda wese cyangwa se umunyarwanda wese abace kuba yifiringa ubwo buryohe bwabo. No kuvuga ngo n'abanyeshuri batabasha kubona amafaranga babashe ubwo buryo bwo bakwinjira ubuntu. Aba youth volunteers ababayobora kuva mu bice bitandukanye bose bamaze kuba bahagera. Navuga ngo kugeza kuri ubu ngubu ni stade buri muntu wese akeneye kongera kureba nyuma y'uko umukino w'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR FC ubayemo amakipe yo akanganya ubusa ku busa. Dukeneye kongera kubona igitego cyambere cy'umukinnyi uri bugitsinde uno munsi nyimtse ko igitego kiri buvemo gifungura n'ubundi uyu umukino. Navuga ngo turajya mu byinshi, ni umukino w'ibyishimo, ni umukino w'amahoro, ni umukino wo gufungura stade nyuma y'uko hajya hakinwa imikino itandukanye, stade iravugururwa.